فهم خاطري و السلام مرحبا هلا بالبيجامه انا قالوا اليوم انا قال السلام عليكم خذ جوازي تعالى مكتب قبول بك ان شاء الله تعالى خيرا ومظنتي وديما بدي خادري با شهيدي بو جان كي بو بر اسلام وقران دا شهيد كين تعالى ما بدي خاطري وا ودي مرتبه نصيبي ما جيب ان شاء الله ان شاء الله ودي سجاها مرحبا ابي خوش ورنا بالجهه معوري ورد نعمتك قلبي قلبي خوش ونكون شهيدا ابدع هذا الشهيد زويدي حتى ونهاتنا في قلقي چونکی عربایا لی اوجی دی سوا که بدیج ورازی بی وقتی مبی و ربی عالمی تونی مسلمانا خودی تعالی و جبه سقنتیه و جبه نخوشیه تونی مسلمانا نمثلا يعني وقتی ام تانی خوا مش بدي ربی عالمی بتیج مقام ایجا حمو برای حمو هذه نسقیه دا في وقت فقط تونی دولت إذا ربي عالمي في طفلي في نفسي جناب متفدرة وفينا باشي تعالى جوا توني مسلمانا طبعا الشهيدة جي مال وفي أقربائي واجي بالله خوينا وبلندك لهرد الدنيا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شاقو تكرم في وليش حقيقة جوجمرا نظن مشعلة وروناين بلكي مريح وشر قوم حركتك بشكل شيء تكلمنا ابراهيم يانجي هنك اجيت وتعديد يقول هنك ابراهيم ما يديدك اجركي الظن دكن بوي مش ريام فقرين او يد غفلتك يجلك يكون ام نافقر أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصيبتكم وغفر الصبر على قلوبكم وغفر لمكروهكم لزيادة شرف النبي وآله وصحبه ولروحه وجميع شهداء الإسلام وأمواتنا جميعا. الفاتحة والصلاة. أجمع قاقل جنس ما نشتري هذه تبع الحموات. ربي علم سرك ماشي بدون. وانت ميزين ونمت بينك ونقلك كيفاوتي والله هي ما بيجي حضر فت كيفا خذي كيفاو. وليش وراسي هاتنا وانقلك ممنون زبي ونجي حقيقة المحلات. استغفر الله جمال شرفك. خذيش وراسي يعني خذيش وجهي راضي بي. أم تقى بيجي. خذي مرتبة واجي بكل هر الدنيا إن شاء الله. تبدأ وخذيش تعالى مرة بدنياي نكي وصل.
يعني برزاق خودي تعالى فيج ما قبول برزاق يعني وقتك وام بشكا ام بولد فيج ام بلنكو يعني نا دفي خداي تعالى برزاق ما قبول بك شاوا إيرو محمد شريف وعبد الجليل يعني يقولوا دبر ديني إسلامي ذا وخبتي وخبتها تاخذ على برنا بمقامي يا ربي أمشي قولوا حجوا بكن وجيبون الرزاق ده عم حجوا بكن. Senin babanın nail olduğu şerefe biz de nail olmak istiyoruz. Biz de oraya varmak istiyoruz. Bize dua et, Allah bize de nasip etsin. Ama biz acele etmiyoruz. Biz diyoruz burada yapacak şu işimiz var. Yani bu diyoruz bize uzun bir ömür değil ama hizmet ödülü olsun. Sonunda da girişime şehadetli olsun inşallah. Evet baba, İnşallah. İnşallah. Biz ona layık olmaya çalışacağız inşallah. Değil mi? Onun hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü şeyler yapmayacağız inşallah. Biz onunla iftihar edeceğiz ama biz de onu utandırmayacağız inşallah. Bayram birinci günü 7 Ekim 2014 Kurban Bayramı'nda Diyarbakır'da şehit olan kardeşlerimiz ve Aytaş hocamızın ailelerini ziyaret ettik. Mezarlarını ziyaret ettik. Bugün de buradayız. Buradaki kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ettik. İnşallah şimdi gidip mezarlarda onların mezarlarını da ziyaret edeceğiz. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız. Sürekli onların hatıralarını hafızalarımıza taze tutacağız inşallah. Onların yolu devam ettirilecek. Onları bu zulmü reva görenler eğer bu kervanı durdurmak için yapıyorlarsa bu hareketleri veya o yolda yürüyenleri ürküteceklerini düşünüyorlarsa yanıldıklarını çok kısa bir sürede görecekler. Bu kervan yürüyecek. Bu kervan durmayacak. Bu yol sürdürülecek. Bizim dünyalık herhangi bir şeyde gözümüz yoktur. Biz Allah'ın rızasını arıyoruz. Biz onun dinine hizmet etmek istiyoruz. Onun dinine feda olmaktan hiçbir zaman tereddüt etmeyeceğiz. Feda olmak gerektiğinde feda olmaya hazır binlerce insan vardır. Binlerce genç vardır. İşte şu etrafımızdaki gördüğünüz küçükler ellerinde tevhid bayraklarıyla bu kervanın belki bundan sonraki halkalar olacak. Rabbim o şehitlerin makamını âli eylesin. Onları şehit olarak kabul etsin. Şehadetlerini kabul ve mübarek eylesin inşallah. Ailelerine ve bütün sevenlerine, dostlarına da sabrı cemil ihsan eylesin. O sabrı, o metaneti gördük elhamdülillah. Ailelerde o sabır var, o metanet var. İnşallah bu da ailelerinin mertebelerinin de yükselmesinden vesilesi olacaktır diye ümit ediyoruz. Allah'tan dileğimiz odur. Allah razı olsun. Ama tadi kali kali bafgam şunu kuwan. Abi. Are شرف النبي وآله وصحبه ولروح شهداء الإسلام وجميع أموات المؤمنين والمسلمين الفاتحة والصلوات